Ja, ni hele tu nei TAEAO ia o le tātou masani e pe ona i TAEAO tatasi o le MALU TAEAO le whaneanga. Ia ele i amataina la ma anga ia tu tātou whasoa nei TAEAO. Ora atu ina atu minute le sunga ia pasta mai. Ia na te sauni ia ise talo ia amatai tātou porkolame ma le whawalo pasta. Aftailo mātou o tua le nei TAEAO e maualunga, ma maualunga loa fioanga. Mātou wala au ia te oe le lii ma le loto whaaftai ia ono le nei fo ia so fou e whapopo le tua le mātou savalinga. Whaaftai le ola fou ma lau whamalulunga le lii o mātou tangata. Mātou iai le tua le nei TAEAO le amataina le lii o le nei whasoa whaaleanganga o le MALU TAEAO le lii. Ia wāra mātou tausinga whaaleanganga le tua whamanuia si o mātou atunu pele o Samoa o le tino ke riso mai mo mai. Iso se vai pano le leila lolangi. Lato uma le lii iso se maota ma so se lawa na yo mātou tua a mātou tua le lii. Ia le tua au whamanuianga ala i la upu fola fola i le nei aso. Whamanuia mai le tua ilo na amataina se ia o ilo na whai wina. Ia le tua lo wanga le lei. Whaftaitele Yesu. Amene ma amene. Ia, ni ele tu nei TAEAO la whaiero leo whaimusuisunga ia pasta mai. Ia mate whatarufa atuai ma leo ngā whaaloalo nei TAEAO. Ia i lau tapo inga Samoa. Ia o sa ma whaingta o le ale toi o isi ma whamatalanga. Ia au mai ia le paia o le tua, le paia na afuai paia uma. Ia mate whatarufa atuai ma leo ngā whaaloalo nei TAEAO. Ia i lau tapo inga Samoa mai maunga te tele. Ia se ia pa ia mawaiti nei TAEAO ma roso fo manuia. Ia ma lole langi ma. Whaktos whatarufa lau whainga rolo pa ia le tua. Ia olo whapenao na whaile li malu. Ia i tuli manu e whao hao te rone. Ia whapetulu i umo nei i lau langi. Whea lava o au mawai mata se ai se i tulou alo mata ma whanau o Samoa. Ona o le tala inga o le tala lei o le malo le tua. Ia whatalo whati a te o tanga tau le tua Malofou tua. Ia i nei TAEAO malo le onsai malo le whatotoa. Ia i le ngā luenga le tua. Ia e le tua foi se whatalo whai le tino keriso le au paia o le au pele. Ia i nei TAEAO. Ia malo te talo o lau talo. Ia leo o mauai pea le malosi. Ia e mwhai ei o na whaatino foi nei au nanga. Ia i aso taitasi. Ia vi ia le tua nei TAEAO ma loso i fumanuia. Ia e le tua foi se whatalo whai wō mapaanga ma inga. Alo whapenao na fia pea. Ia e lango ina. Ia ma muni tai foi. Ia i Paul Kalamel Group o Kingdom TV Channel. Ia i lea aso ma lea aso i lea taimi ma lea taimi. Ia whatalo whati ati oe ma whawhelo e atu. Ia i le nei TAEAO. Ia e le tua foi se whatalo whaina i o mātua whaleanganga. Pasta Ferretti. Ma le wharetua i atise. Ia ma le nofo alo nei TAEAO. Ia whamalo talo. Lau te talo. Ia lea o lo mawai pea le malosi. E ma ua mpasta. Ia manisi foi o au na le tua lo whapena o na auto wa mai. Ia whapena o na so ina pea le nei mata upu. Ia mana nei whamoe ia so umavi ia le tua. Ia mesi foi si o tātou a inga lotu. Nei mangele le alofa tu noa. Pa ia le au whainga ruenga. Mesi e whanau te lavou. Ia mesi foi alo ma whanau iti. Ia whatalo whatu nei TAEAO whamalo talo. Ia foi le ale vi inga i le tua. Ia nei TAEAO. Ia leo mwhai o na tātou whai loa i fia nei TAEAO. Nei aso o toi fuai o toi whapopo le tua. Le nei aso i aso lo toi soi fua. Ia maso mātou wola. Ia a el manatu ma le tantununga. Ia o le angai loa le tātou mataupu ma le tātou whasoa nei TAEAO. O lo o tātou iei nei i le season. O lo whamanatu ina ai e le au keu siano. Ia le toiso i fua mai po le whanau mai o le tātou ali whaola o Jesu Keriso.
ia ele manatu male talitonunga ia ole nei celebration ia o lo faia pele au kevisiano i tausanga uma fai unga o tausanga uma ia ele o le lalolangi uma la o lato faia po o lato faa manatuina le aso lea pe o le aso lea le tuli matai uma le au kevisiano ia le aso ne o le aso kiusimasi ia ai le loa tangata foi le celebrating e tangata foi e la to te le ni loa ma o la to le tonu ia Yesu Keriso ai tele tangata o la to te ena ia le ngo Yesu Keriso se ia o mai lava le aso nei mai lava le amatanga te mina soifua mai ai Yesu se o na faso solo atu ma tala iatu Yesu ia na tala inga se o na mai a fo ia taulanga le na fio mai sa ta pena le taulanga mo watato wanga sala to e fio i le langi ia tu watu le ngā ruenga i lona au so ia le watato malama iai se ia mata mai tala inga i Yerusalema ia ma Yuta uma ma Samaria ia se ia o itulu inga o le laulangi ia le o mai foi i tato watu no ia me se ia tulu inga uma le laulangi le o amata ana le o faso solo tu lava ina to tele tangata wala to tali ia le ngo i su ia matupu pea ia le kalesia Keriso o lo tatu ia ila le whamanatuina o le aso na whanau wai ia Yesu o le winga o le upu Yesu o le whaola o ona tangata o le winga le o le upu Yesu o tato ye nela le whamanatuina matu o uma le woto e fo Yesu le langi o lo tato whamanatuina pea ele ngata o lona soifua mai ia tato whamanatuina fo i lona maliu malona toitu e nisi vaenga o le soifuanga ma le ministry e Yesu tato tele o whaamanatuina ona e Mafulu isia ona tātou tele iloa le taiminga happen isi mea taipe o meia lena whaamaumau mai ele lotu ia le au o mai al taimine ia le au tātou tausia ia le aso le alua sfumalima ia o le tantonunga fo i o isi tangata whamei le o le aso sao lea na soifua mai e Yesu wa pe o le town nei o le winter i foi le Middle East po Israel ia foi le taimi lena i tangata i le ta umalitala le uma faitau atu o le Luka e lua foi po fitu foi po lusfulu foi po ia le mate fia faitau atu o le i tonu ia nisi o meia na tupu ile po lena na whana wa Yesu vava aila i tangata ia ole anga nuu manitu male anga foi le wha leo mamoi e se alu se leo mamoi foi le feo e alu vai anga mamoi pea ole winter ole taimi lena soifua mai Yesu sai leo mamoi ile foi le feo lona winga le sa i leo mamoi sa leo po ai ole mangai ai ole atale i ole mamoi e ese al mamoi i manu umana foi le na faia le tua ole mamoi e kasi ale aso e fanga wai fa peo aperila ia o aperila tau sanga nei e whanau ai mamoi e le whanau ia se mamoi i tua mai o aperila po luma ako aperila
a fai au ape lila le masinga e whana nau ai mamoi, pauanga le masinga e whanga o lona winga, whako a koe whana nau fo ia mamoi, ia ape rila le tau sang fo. O i e tātou te loai, le matau tia o le matai sau ma le poko o le tātou atua, e fua la i le melea, ia ma le whanau mai o Iesu. Mana tua o Iesu, o le ata o le tamai ma moe le tua, le kaukala ia i Ioane le baptiso. Ne wha mai whauta, e le tamai ma moe le tua, na te ave ese anga sala le larulang. O Iesu la, o le ata o le tamai ma moe ale atua. A ke kilo i le mele le na whanau o Iesu. Na whanau Iesu i le po, o le taimina, o le taimi tonu ale na o le sise ne whananau wai mamoe. E makua i parallel le leia ia fuafuanga ma le poto ma le matai sau o le tua. I mea whale kingo ma le auinga mai o longa nganga. Po Iesu o lona auina mai o lona alo. O Iesu suke riso ka ke loai parallel mea le tua mana plan mana fuafuanga. Le taimi tonu ana na whanau o Iesu, le taimi tonu a lea o le vaitau e whananau ai mamoi. O le taimi e whananau ai mamoi, pe o na ufai atu, e le whananau ia le ni mamoi se winter, e whananau i le sama. O lona winga, po le taimi o le tau mawhanawhana, o lona winga, o se taimi whapena, leana o le sisen le whananau ai mamoi fo i e o le tino, o le kaimi kongu wanga lenga whanga o le tato a li whaola i Supericho. Whawheona tato whamaunia. Tato te whamaunia la i leo mamoi lenga i le po. Po tomu o Iesu na whanau le po. Pe o le winga nga o la whamatalanga whelele. I le sise le whananau ai, me whanau le manu leo le mamoi. E le pe tulou, e le pe o isi mangu. Ele pe o tangata. Ia e kofu aka ko mane masinga male aso na tou soifua e mo whanga o e fo iau. Ele kukusa aso no tou whanana o tou soifua ia maa fo. Ese uma au le mamoe. Le manu leo le mamoe. E tasi a le masinga e whanga ngau mai mamoe. Ele whanga o le si mamoe ia ngwani whanga o le si mamoe ia whepuari whanga o le si apelila maki yungi se o ia te se kasi al masinga o tausanga e whanau ele mamoe tese ia na to e o fo le si kausanga ia to e whananau fo i mamoe a perila le ala o e whalongolongo manitai au nei i le sisen nei o tato i le fo e mate tau whai fo i le avatoa i se whamalosi mo tato se o kako vava ai i le mea ngā kupu i le pō. O lo tātou look forward nei, tātou te whaamanatu wina ia le whanau mai o lo tātou ali i whaola o Iesu Kristo. O ia o le tamai mā moe a le atua. Le tātou te whaamanatu wina i whonga le every year. O le whisili voi le ia e tele ni fisidi e fia fai ai. O le a se a o onga. O le a se taua. I le au ke usiano o ele ke mai mo. Mai ma u foi le o te wha so atu i ate oi. O kako maua mai i le whanau mai o le tato ani i whaola o Iesu Kristo. O le a se a o onga. O le a se a onga. O le a se le songa. O tato le ninga mai i le po lea o lo tātou tā pena atu uma i o le a whai ei tapo inga maloku. O le aso langona. A mise oe lea o le keusiano. Ne anga pau ale mea o le tā pena ia le tangata e leo se keusiano. O le po lea, o le po le keus masi. O le po e makua i whai e le paki. E makua i kui e le musika. E makua i whai e ula ngā manuanga. A tato nofo la mo tato wa ai mata i le melia.
pa tatou vava ai le aso le look forward e tatou pole kiusi mas o le fesili le TAEAO nei nia o le te mai moa mai ia mau foi o le ase mea o le ke look forward ai i le pole le anga o le po na fana we Yesu i pete le mai utai o le mafau o tangata keusiano mai se foi ia la tau te le Italia Yesu kele kakala ke lo Yesu o fala me lave la tau te le Italia Yesu la le winga le me Italia Yesu we kali ya le anga o onga we Italia le ana polo inga mana tu la fongo e kausia ai a fai le ki lo a te le Italia o longa winga e pau atu inga celebration le te mafofau ye o le makoa i whaakau ai o pusapia o le makoa i whaakau ai o laukanga maruanga o le makoa i whai fianga matu ina nau o le tino o le ale mea nau e whai inga o ngaua e celebratinga i a sakangi au mea ngai whai ai se o kako vava ai i po le ale mea lenga kupu i le pō mua anga whanga mai Yesu o lo i se fe au mo kako uma keusiana ma le au whatuatua i le TAEAO nei ia o ina i la tatou o le hala kako me whai le pōle o e keusiano o e lea o Italia Yesu lenga le tupu i pe o le ala lea foi le o te whasoa tua i whapea ia ma moli e tu foi ia se fe au nei kiusimas ia mortino ke viso le kalesia ke viso iso o le au whatuatua o le au paia ma le au peli vai le tele o whalupenga o le kalesia mortino ke viso kele whalupenga e ave ia te o ma aisea ona o le tamalale o le whanau mai la ma le soifua mai o Yesu nga sau e whailanga misionga o le ale misionga le misionga ua anga sala oe anga sala ua anga sala tato wale o ele vi inga i le tua ua vaa i tato ma le tua pa ia inga ua kako anga sala mai o tato ulua i matua mai o le kene se tonu o inga foi la lenga fola mai ia le tama le fa mai o le kamanga ke kui momo le ulu o le ngata le ala ua soifua ma whanau mai i le tātou te whamanatuina pea le o leo tātou tā pena ma sauni tātou te ina ia tātou o atu le pō lea ina ia tātou o atu le aso lea e pau wale whaanano ta inga o tangata le aso lea o le aso fia e mangia le lei o le fia le lei fia foi le i se au wala e ke whafo i ele vi inga i le tua fia malau a inga fia malau a wa fia malau tane fia malau whangau fia mare whangau a lau whanau fia mo makua fia mo brothers fia mo kua whawhingi o aunties o uncles malo extended family ai akako va ai le opposite side o mele ia ila to la ko ke le Italia Yesu e ala mes el poite la woni le ale mele wala to fai le wala to wa vele aso le na soifua mai ia Yesu maso e la ke avele vi inga ia sakan wala to le avela le vi inga i le alo o le tua le ufanga uma i le aso le ka penga ku ia ole a ma faitau atua foi upu ia ona faso solo tu le o le ma faso nei tai fo ia passa ia foi pula fitu fai tau uma mai foi ia ntatia lo le ia faso solo tu ene ta faso foi upu ia le tua ia Luka lua foi po fitu foi po lusfuru ia va verta foi tau ia ua whanau o ia lana tama uru matua
Ua ia au ia te ia le ie, ma whata oto ia te ia i le whale povi, a wala tau te le ofi le whale tali ai malo. Sai le vao lea nuu leo leo ma moe, sano no fuai ma leo leo po i lo la tau lafu ma moe. Whauta foi, ua tu mai ai la le angelu a le li. Ua pupula whata lio mai foi a te i la tau le pupula o le li. Ua matua fefefe ai lava i la tau. Ona whai mai leo le angelu ia te i la tau. Aua tau te matatau, aua whauta, au mai a te o tau le tala lei. E oli tele le no uma. Aua o le aso nei, ua whana uai le aia tā vita lo o tau whaola o le ali ia o Keriso. O le whailonga le nei a te o tau. e loa e o tau le tama mea o au i le i. o lo ta oto i le whale povi. O na whafo se i lea o na whaatasi mai ma le angelu au mai le langi. Ua vivi i le tua, ua whape ani, o le vivi inga i le tua i mea au pito alunga, ma le manuia i le raulangi, o le fina ngalo alofa i tangata. Ua i le langi angelu sa i a te i la tau, o na whaitau tatala i lea o leo mamoe, i nā tātou o ia i petelema, tātou te wawa ai le nei mea o whaia, ua whae loa mai a te tātou e leri, ua la tau whatanise atu, o na maua leo Maria mai o sefa, ma le tama mea o ta oto i le whale povi, ua la tau iloa, o na la tau whae loa ai lea o le upu, ta ua mai a te i la tau i lea tama. O i la tau uma e whalongo ai, ua ofo i la tau i mea o ta ua mai a te i la tau e leo ma moe. A o Maria, ua ta ofi a upu uma, ua mawhau ai lona loto, o na foi mai leo ma moe, o vivi ma whaakutai i le tua, o na o mea uma ua na hatou whalongo ai, ma wa ai ai, pe o na taua mai a te i la tau. Samo, lewa e whaafofonga mai whaalongo i ai le TAEAO nei, pe o na tau whaata atu se maa whaamantaranga, i le mea na tupu i le pō. Lea olo matua i mangingo le lei. I le whaamatala ina ma le upua le atua, i le mea na tupu i le pō na whana wai lo tātou ali i whaola o Iesu Keiso. O le asau whaalongo i le vaenga le na maa whaitau atua. Leo wa whanau. Ai whai mai e whanau i le whale povi. Ai se a, wale ofi lea, wale ofi whale. Se o tātou wawa ai to toa, i le au wala mane no whanga na whanau mai ei, lo tātou ali whaola o Iesu Keiso. A ka o le whale povi, o le whale manongi, e mangongi mangu povi, o le manongi leanga, e mawhaifo i tu logo o na whai na elo ai e manu, i tu tongu o le whale lea. O lona uinga, o le mangongi o le whale lea na whanau ai Iesu, e le o se whale manongi le lei. O le ata le tātou te whaia nei tausanga uma, o le tātou te wha manatuina. O le ase au ngā, o le tātou wha manatuina, o le soifua mai o le wha ola, i le au ngā tupulanga nei o tātou iei. Sa moa ma le tino ke riso, ma le au mai moa le TAEAO le nei, ma le au paia, ma le au pele. A whai e te le tali ia Iesu, a whai e te le tali ia le whanau mai o le wha ola. I whea, talia i whea, kalia i loko. E ke re kalia Iesu i so mauka te kulou ngi kai au. O le sa ili mai ni le tua i se loko. E le o sa ili mai le tua i se fali. O le sa ili mai i le loto o tangata. Ea, e fia whanga ua la Iesu. O le loto o ele te mai mua mai. A whai te le tari ia Iesu. E leo le kiusi masingi e te tala i lo loto se e tali ia le pepe lea. Amen. A whai o lea ngā lo whaalongo mai celebrate. I le whai o pa ki ula au maluanga
on drugs o le ala me le u fai e ke le o worshiping le tangata le fa na wai ki kilo me le fai pau wa le o le me nga fai de po le o le vivi le tua le ale me le u fai e tatou o le si laua wa maka o fa kau pusa wa vaku foi le stoa fa kau fang malosi fa tau mea o le tino e fai e paki e fai e fianga ai le fa pena se aka o le mai kongi te lo o le ata o le fale povi o le ata foi le manongi mangu le anga o le fale povi o le aka nga o loko mara loko e o ka loko e mangu le anga o ka loko e manongi le anga o ka loko e le anga o ka loko o le fia fio mai ele anga o pa ia o le fia fa o fale ia Yesu le kifsi masi le Amen. leo e vai pe ona mafai atu o le po o leo mamoe o le fesili ai se anga ngale o ai angelu fa ai loi nistangata fa ai loi le au farsaio fa ai loi le au satukaio fa ai loi le au kusiopu ai se anga le fa ai loi ai angelu tangata na o le ke lei o se fe au o le ale wo mai fa ai loi le mamoe ma mai le tala le lei wo mai le tala le lei ya o ko se menga le ka o inisi ka le au farisaio ma le au ali la nga lulu e to tomu o le manu o le tua se menga le fa ilo ai le tua se menga le au winga mai le au angelu le fa mai o kasko kene e lo na winga e lo na mafu anga le wa lai o nga o mai fa ilo o le mamoe ai se le anga o Yesu o ia o le leo mamoe sili fa mai Yesu o hau nei o le leo mamoe o ia o le fai totoa fa me foi o ane fa auta il chamai mamoe le tua le na te ave ese ang sala le raula leo fa ngau va ai le ata le nga au mai a ngelu le tala le au mai leo mamoe malona ta watu i leo mamoe o lo leo mamoe fa mai ua fe kau kakara i leo mamoe pe ua fia mai tato wo e sa ili le mea fa na wo te tamale ele po ale ya vai le ngao o le mene tupu ina ua toi foi mau nga o leo mamoe a ki kilo i leo mamoe ia nga o ka ule message nga o fa makala ya Maria mai Josefa me ia nga fa iloa mai angelu ya la ko e winga ka male maronga ifoi o ko e fo in me nga mai fa mai ale tala nga wa ku lo le nga vivi lo le ile tua o le ale me ka ke fa ile bo le ka ki sa unye pe are you ready to worship Jesus le anga le ingi mea fai ai e le ingi paki e le ingi fianga matuina na o tino ai sea le anga le ungi mea ngaia e vivi i ai ma fa manu i le tua o nga olonga kari i le ufanga le o foa ina mai le tamalea va ai ka ko va ai le i ai le siata le i o angelu nga mai ma angelu le langi i fea le laro langi ngi i le po nga fa nga wai Yesu ke riso le alo pele o le tua nga fa mai mango angelu fa mai o ifo le ale me fa taita inga o fenga o ifo angelu a mai le langi le laro langi langa le o afio mai le alo le tua leo soifua mai Yesu ile la lo langi ngi o lo to soifua mo ngofo ai
ua va ai le lofa o le tu le ua ia a winga mai lo ngalo pele ko kas le u fa ngau petel e mai tai ai le va ia tu tala e le ngau ia su nga sau nga fa feao mai le mango angelu ai sia langa le ua fio mai le tino i le rangi ne lau fa mai ua ifo fa mai ua vivi i le tua faivi inga i le tua le pole nga fa ngau o le kamanga oi le nga kilo maka i o leo mamoe kasi le o nga tele ile fa nau mai mai soifo mai i su tino ni ia oile ki mai mo mai ma u le ke kaukara leo a mai le fa tainga o le po le ka ku saungi aku e fa manatu le po na soifo mai lo tato ali fa ola o Yesu ke iso e ka le sia ke riso le au fa tu le au pele mai au pa ia le TAEAO ngi o le po o le worship o le po o le vivi o le po o le alanga o le po o le fafatai ai sea onga o le tamalea le alo pele o le tato ali o Yesu ke iso le nga saue fa aola o e mau mai kako sau sa ili fa mai Yesu o ke le saue vala au ie ami tonu a o e nga sala wai e nga sala o ele ke mai mo mai mau vala au ie nga sala ina ia tato sala mo fai mai na ia saue ia sa ili ma fa ola ile na le loa ke le upu o le tautala i Yesu le mele nga saue nga saue koe restore uma mai mea ia ile tangata mea ia nga fio ese Yesu inga uanga sala le ulu ai tangata a fio ese le tua alu le kua male mamalu male manga male pule the authority male environment le mamalu nga fio ese Yesu ma ave ese nga mea ai sia ina uanga sala lau tato ulu ai matu lau le ala ua fio mai Yesu koe sau ma Yesu mea o feme ave e koe restore mai a o e mau mai tato pe aka ko salamo fa feo ne tato fa mau ngia sau ma le alo le tua le anga le mfainga sau ma le kua pa ia le mfainga sau ma le tua pa ia me ia ale mo ni mau e perfecta o isa ia e tole le tau pou to mai e fo ina mai tama le atali fa mai e iluna ua le malo vai fa mai o le li ur file mu kelle o mau mea nai fa matala mai perfecta o isa ia e winga la le tama le ka ki sa unyo ko fa manga wa uma le asona na soifua mai e lo tato wali o Yesu ke so ala ka ki e le aso fa manatu wai o le ale kako me fai le aso le pe o tato fai tau le fionga pa ia le tua o le po me aso fa na una soifua mai e o tato wali o Yesu ke riso o le aso ma le po kako ke worship ai ai sia o ngor fo ai le anga mai angelu e makuai fa feao mai ia Yesu le tino nei la langi ni ile po le anga fanga mai fa mai wo mava ai akuia leo ma mo fa mai wala to vivi ile tua i mea o pito luma ala maka i leo ma mo ma ngai o le au ma nai o le fa tai inga leo ma mo tangata ola tangata soifua le kalesia keriso e fa apea le mea to ke faia ia ile tama le ufana o le tama ta to te vi i fa kasi ai ma ave le vi inga i le tua i mea o pito luma unga o le foa ide fa ai le ma ngaia fa mai wa umalo atoe olo watoe o ia to e fo ia ngelu le lang
A lea la ua ngofo ma leo mamoe. Ia le aka le ngawava ai e le pōlea. Le ua tau i ei. Aua kou ke fefe. Aua kou ke maka kau. Ua o sau e au mai le tala le lei au kou. Sa moa. Ma le au ke usiano ma le au whaatua tua i le TAEAO ni. Ka ofi ia le tala le leinga. Aua ke fefe. Wai ke fefe loa, se loa lau celebrating o le ato lea. E se te fefe loa, se loa nga celebrating o le aso lea. Le kau ke look forward o ye. O le aso tātou te wha manatu ai. E le pō, na wha nau ai. Lo tātou ali i o Yesu ke wiso. Le alo pele to atasi o le tua. Whamai ai o ane. Wa whaapea lava o na alofa mai o le atua i le lalo langi uma. Wa ia awina mai ai lo na alo pele to tas. Ina ia le whano se tasi whatua tua ia te ia. Ai maua oe maua e au maua e tātou. Le ola e whaavavau. Wa ai e le taua. O le taimi le tātou te wa ai atu iai. Whape i mai lau tā pena penanga ma lau wa ai i le aso le. O le ale mea alofa leua. Leo le atatou wha manatuina. O le mea alofa ale atua. A perfect gift of God for all of us. For the world. By receiving and accepting Him as our Lord and Savior. Eke kalia. Kalia le mea lofa lea. Kalia whawhea. Talia i lo whatua tua. Ke kalia la i lo loko. E ke kuua i ko kongo o lo loko. Au a mea lofa i e o whai. Ute le whai atu e le anga mea lofa i e whai lalongi. Le ai. Le anga le ka ke imitatinga le mea lofa le kua. I whea. On earth. Whai lau mea lofa e avelis tangata. Au le mea alofa le te avelis kaka. E makua le kukusa ma le mea alofa le tu. Mea alofa i e tātou i lalongi. Ua ngā o se haka. Au le mea alofa le tua. E makua i sili ese le mea alofa le tua. O le mea alofa ato o toa. A perfect gift of God. For all of us. For the whole world. E le ngau i la kou lengo ngofo i Middle East, ne all of us. O le hata tau mea e whai ni mea alofa le. O e ka penga ma e sa ungi lo loto e wha ngau wai ale i el mea alofa le. God is looking for a room. The Holy Spirit is looking for a room. E dwell ai ko kongu. Na o le tangata o salamo. Ma wha maualalo o lona loto. Ta tala le whai tuto o lona loto. Wha a fio mai le anganga pa ia. Wha a fio mai tama lea. I to tonu o lo loto. Ma loo fo i loto. Ina ia tātou ta lia. Le mea lofa ato toa le toa. Leo lo kako ka penga kunge e kau ki whamangaku. Ua umar kaimi lea. Aolo sa ili mai pea le atua i se fale. Olo sa ili mai pea le atua i se poku. Olo sa ili mai pea le atua i se avangoa. Olo sa ili mai pea le atua i se room. God is looking for a room. Ina ia whanau ai ke riso. I le ke risi masi ma le aso whamanatu. Le ka ko ke ka penga kungi e. Tele o ke usiano, ua makua i ave o lako mawhawhau se kulo i mea alofa whale kingo. Ele leanga, ele lei. Pati e tātou mawhawhau i le tā ua o le mea alofa le tua. O le mea alofa tangata. E mawhai o nga e whaia se mea alofa whapea. Hei o le mea alofa le tua. Ma whai fo. Tu ina hatu so ua tali. Tu ina hatu so ua whawhinge.
tuina atu o tō walo e whai ma misio ngale. E whai ma au nā le atua, la koke o e tā lai. Ia le tama lea. Sa moa ma le au Kristiano i le TAEAO ni, le ua e whaalongorongo i e. Nau mai angelu, a mai le whaataitainga o le worship. Umato e fo i angelu, tu le message lea. I leo mamoi, le ara o leo mamoi. Wo e so e le mea le whanau e tama lea. Nya le mea leo mamoi, le na tu whai o ngā ku ifo ai. Ngā ifo. Ma tau i tala le angelu le ngā whai mai. Au ko ke fefe. Wo usau e mai le tala le o upo i ngā koe ave leo mamoi i a Maria ma Josefa. That's a confirmation of this boy. That's a confirmation of Jesus Christ. Leo whangau me Maria ma Josefa. Ale ngā o kau ye. Kau ye lea. Kau i tala le angelu. Au ko ke fefe. Wo usau e mai le tala le lei. O le aso nei. Ua whana wai le ai o tawita. Roto whaola o Yesu Keriso. That's a message. Ha oinga whaia. Whaia leo mamoe. O rua i misio ngale ia zale. Mo Israelu. Mo Sayuta, ma tribes o mo Israel. O ai, o leo mamoe. Lena whaataata mai ei i. O leo mamoe o ila tau e vaia le lafu. A fio Yesu fa mai o au o le leo mamoe. E siri aku i leo mamoe uma. Leo o uma lea taimi, le whenga inga tuai. Leo o mai le whenga inga fau. O le alau mea nai whai. O le au na le atua, o le whaife au se iku long i kai au. O ia, o le leo mamoe. O e maa o mai tātou uma, o kako o mamoe. E o tātou tai. E o tātou leo mamoe. O le ale mea leo mamoe whai. Ngā ke kausi, ngā ke whawhanga. Whawheo na tātou i roma whamaungi. Le ngā ruenga leo mamoe. A foi le na fai Yesu ia peteu. Peteu e te arofa ia te. Fa akoru le linga fai Yesu ia peteu. Ngai unga fai ia peika. Le a foi la mai moa mai le au fai ngā ruenga pa ia le atua nei tae au le fasoa. Ia naua e malamalama. Lou ti ute malau lou faiva e te fai e te tonu o le ekalesia ke riso. Po le lafu ma moe a Yesu. O le na. Naua e sila fia. Fafanga ia o ma moe. Kausi ia o ma moe. Ia o le na. O le ata le na. Lea i pe una ufa soa tu TAEAO ni Samoa. O tātou wanga i ato. I le aso o lo tātou wha manatu ina pea. Le aso na soifua mai elo tātou ali i o Yesu Keriso. O tātou maua se nganga. Mo le malo le atua. I le aso Kirisimas. Le aso na soifua mai elo tātou ali whaola. Jesus Christ, He is the Savior of the world. O le winga na o le upu Jesus. O ia o le whaola o na tangata. Ia o le mea leo tupu nei. O le se o le awala. O celebrate e le tele o Kristiano. Le aso lea. Awa o te talitonu. I le upu leo te tautala iei. Tele o Kristiano. Lo la ko celebrating i se awala se. Le aso na soifua ma whanau mai ei o tātou ali o Yesu Keriso le ngā sau ma le angelu le au leo mamoe awa ko ke fefe o sau a mai le tala le lei mo o kou e vai
ma ko ai kilo a leo mamoi wa ai aku leo ifo angelu mai le langi ai sea langa leo whanau Yesu i betere ema leo ele ngau Yesu sa ngau mai ma le au angelu e mango ai va ia tu la uri ia la worship wa vivi i le tua nga umanga fai vi inga va ko o le lang ia ai tu lai lo ia leo mamui o lo sa ili ele mea fa na o chamale le o tu ale pole ai fo vivi ifo i le tua le pole le ka penga ku ai au te fa o nga inga le pole ma poe te fa o nga se o le pole ki masi o le po vi inga o le po o le ifo i le tua ai leo se po ka fa ai leo se po o nga se tu lo ma to te le o ia o to le ai ma to te fie so ani tu ya to e ala ile upo le tua mea ia ka ukala mai le fionga pa ia le tua mo ka ko ke usiano au te fa nga se le pole ia sao le tangata e te vivi e le pole o Yesu vivi i le tua o nga o le o fa nga o mai le fa ola o le raula fa mai o nga ifo ko fo i toi fo i ia leo mamo e me o mai ya le me fa i weta fa me nga o vivi nga fo i vivi ma ko aku fa matala i tangata o le nu vai nga aku ka ia Maria mai Josefa leo fo i mai vivi ko ka u tangata o le nu o le ane mele na tupu le ngu fa mai mo mako i ma ofa le ngu ile tala inga leo mamoi leo e fa longo i ai le ke leo le pat ale leo mamoi nga fai le po na fa na o le tato ali i fa olo i Yesu Kristo ai au vivi i le au angelu tu lunga alus o soe le mea o fa na o Yesu o ifo inga ma ave ele message le anga au mai ele angelu ya la ko umanga ifo i ko fo mai vivi i le kua ta la i le nu le mea le anga va ai le mea le na longo mai e angelu le lang fa pe mai leo mamoi ia o le tō whi au lea o le ngā luenga o le mea lea tō te whaia sa moa ma le au ke siano ma le au whatuatua nei tae whape i mai lau tā pena penanga ma lau sau ni uninga mo le pōlea lea o le ata tō tā pena atu i e whamanatu wai le aso na soifua mai e lo tātou ali i o Yesu Keriso le aso na whanau mai e le pepe le tama leana fai mai le pe feta o Isaia mai o ia o le li o le file mu fa nau le tali fo ina mai le tama fa nau le tali e longa ua le malo le na sau Yesu male malo sau e ko restore mai le malo nga ve ese le tua ina ua nga sala kamu maeva nga sala loa ole nga sala nga separate ile tua pa ia malana tangata na fai e man forfolanga e fa nau mai e fa fine le tama na tu i momo lo wai le fai o le fai le ngata sa kangi le ulu le ngata ne la wa le taimi wa fa ato aso matau sana le ala au inga mai le kamare le nga fola i kua ai vai le au wala na sau Yesu sau Yesu fai le tau langa
taulanga o lea, taulanga o tātou o sala. Le taulanga na ave ese ia tātou o sala. Whamai ai o ane, whamai wa ia sa saa hatulo na ola. Ina ia oti, ua malingi fo ilo na toto pa ia, ina ia maangalo ai a tātou o sala. Oele ki mai mua mai. Maa o fo i leo ke kaukala. Na maangalo ia tātou o sala. Pe a whai tātou te sala mō. Nei fo kiwi si masi. E leo re kiwi si masi e nei. E te sala mō ai. Ono leo ua o mai le malo le tua. Jesus is the King. Leo o whanau mai le tupu. Le tupu o tupu ma le li o li. Leo o whanau mai i le pōlea. Leo lo o tātou tā pena atu nei iei. Leo lo matua i luk fau e leo iei le au Kristiano. La tau te wha manatu le aso lea. O le fesili nei TAEAO manente. How can we celebrate that night? Wha pe i o ngā kako celebratinga le pōlea. Parties, smoking, adultery. Leanga whape ngā. Oele te mai mō mai. Ne tino ke riso, ma le au whatua tua, ma le au pele, ma le au pa ia e le kai au. E le whape ngā ngā kako celebrating a leso. Whape ngā kako celebrating a leso. E le ai mangi mea alofa ngā whaide pō, le ngā mai iso. Even mai isi aso, ma le aso so ai, ma whaso soro, se i o na matua i. Yesu. Pea mane lua tausanga. Ai whako a kau nuu mai tangata o nuu ese. From the Middle East. From the East. Ngau mai la tangata o nuu ese. Makupu i ngau mai i kōkuru. Ngau mai la ma mea alfa. O Israelu ma leo ma moe ma tangata o Israel. La koke le i ka penga se mea tau o se mea alfa. Se ia vanga nā tangata o nuu ese. E iei oe lea te mai mua mai. E iei fo i au lea o te tau talatu. O ka kou o tangata o nuu ese ngā whaia mea alofa. Pātu whako a kau nguu mai ia. Ia tangata o nuu ese ma mea alofa. Pea ma le lua tau sanga le makua i eso. Whaafea ona tātou i loa. Alenga kau nguu mai i. Ai ke i he rota. Ngā ua kau nguu mai le au mākoufa mai na matu o mai e sa ili. Le mea o whanau o le tupu o tangata i o taia. Ai au mai whai le kupu. Ai mai whai e rota. Ia wa haku vale e ma le loko e rota ia. O ai whai nge kupu wha mai o le tupu o tangata o i o taia. A o ka ika o le kupu. O le mea lea no matua i sa ili. Ili e i he rota. Ina ia la, ia maua le mea o whanau ai la le tupu o tangata i utai. Le ngā ami perfecta, ma ko i inga o le ngu fesili iai. E whamai a tala to i ina, o le ngu, whamai e whanau o ia i petele ema, i utai, e tusa, ma le upu o le perfecta, o le perfecta ngā ngunga, o Isaia. O upu o Isaia. Isaia ono, ma le Isaia iwa na te mauai. Ai valo ia mai a le ua mention i le mele ngua so e po fe me whanga wai i na ua tau nuu mai a mākoi from the east. Ka nuu mai i keke e he rota. O ai whananga kupu lea ai makeng. A leo koe kau mai whai ma lea kupu. Ro winga la lua kupu o tangata i utaia. Hoi wa ai e. O i lenga whai aku loi ko ua soe. A maua ma ko mele kau mai ke si ala ko ke ifo i e. Ale loa. O islaing. E pepelo. O lea le mele umana o ie. O te fia i loa le mele whanga o ere kupurea. Leo mai leo aku mako i e sui. A ngai loa loa le mea lai e. O na latu lea langa me whai. E whasioki. Wai. Leanga o ia o le tupu le kaimi lea. Le manga o he rote ale ko isi sikupu i kalako o ngai ia. He's a king at that time. A reo mai ma koifa mai o mai sua le meo whanau le tupu o tangata iutai. A mai inga ke leiloa. Whesiri aku ko inga o mai wha mai o pete le ema iutai.
a ko lo me o fanga ko mai le o ke fia ra ko ke fia I fo ye ai le lo pelo faali le angel po I ma ko sui si wala ko fo I men ko o nge ko fo I o ya erota ai sia si le fia le tua le me le mafa fo erota e fasi oki la Yesu o le winga la utala le ko fo le makua Yesu ma le taimi le na o mai le na tau nu mai e tangata I po o kupu pea fai tau le maka ko study fo le e tangata o kupu e le songa sau se tangata fo le sau langa o kupu o tangata iutaia usara e sau le kupu e fe kau ia le sau o kupu e vai le kupu sau la le kupu e le sa vali mai nga o longa faka se kulo ka e sau ma mai singa me alofa e longa lima e sau e ave ma kupu le o fa na le tupo tangata iutaia o kangaka ia mai fa mai chais they are the kings from the east mai ngo mai o le aulo o le puru muru ma le puru lipang o me alofa nga kupu ia mai malako va ai la I me e fa maunia mana tu sa I ele finge ngo ia rasela e ko rua la mfanga ukam wa loa he rocha wa pepelo ia mako ia semplo I matanga tayo fasi oki mata maiti e lua tau sanga ngai lalo fa ere loa e rocha ere loa se si fa pe o Yesu le ora e mix fa kasi ya tu pulanga ma alo ma kamaki la ki ma Yesu ele a pia mai na Yesu I lumai mo fai loa mai tau o ila leo te fai atu pe ma le lua tau sanga ia le matua Yesu kai mi le ngau mai tangata ma me alofa le ko kala ku me alofa taimi na tau nu mai I tangata o nu ese ma lato me alofa ile me na fa na o Yesu I petele I utaia umaloa fa akura ngel ko kami ku ngale uia ku ngale mo to we ngai kala ko mangili fa sa o ka le stia ko sa o loi hamete se kala fa ya umalomo wailo le leia he rotowa pepelo mai e fakulo o lo fasioki ia o le tala mala sa se toi fa manatu ia te oe ma o mai tato umai nei aso fa pe I lau ta pena penanga ma lau sau ni uninga I le aso le o tato wanga ia tu e tato te fa manatu oi le aso na fa nau mai e lo tato wali fa olo Yesu Kristo. Are you ready to worship? O esa ungi te vivi. O esa ungi e keifo mai vivi I le aso le. O le keifiano le te whalongo mai le TAEAO nei. Le tino ke riso le au pele mai kako uma. Wha manatu mai a tatou. Le mea tatou te whaia. Pe o mea na whaia e leo mamoi. I le pō lea ma le aso. Na whanau mai eilo tatou a li whaola. O Yesu Kristo. Ia tauina ia whamanuia mai lea tua. Ia I le tu lao le aso. Anga le lei atu le anga pa ia o le tua. O tatou ta pena atu I lea aso. O le whamanatu ina o le aso. Na whanau ma soifua ma elo tatou a li whaola o Yesu Kristo. Ia. Ta pena ma le poto. Only worship. Ia o le tatou a li o Yesu Kristo. Ia, e manatu matatu no le whangata mai I tatou whamalosi nei TAEAO. Anga le atu le anga pa ia, whaato atu se mea ua le o iei se tau talanga ma se whamalosi nei TAEAO. Whamania tele le atua tino Kristo nei TAEAO. Fou, tatou whai u talo. Ia vai le tua o matou te maa, whaftai tele mo la upu. Na upu leo lo whamanatu mai e a matou. Ia le tino Kristo o le au whatuatua o le au pele, ma le au pa ia le TAEAO nei. Au matou ta pena atu I lea aso, tama whaftai mo la upu. O lo whamanatu mai e matou. Ia se tahaua o se au ngā, e pei foi o na whailoa le au angelu leo mamoi.
i le po na whanau na soifua mai ei ia le alo pele to atasi o le atua. Ia saunia i mātou mo le aso, ta penaina i mātou mau sa mātou upu, tele ma maualunga se vi inga o lau fio, ina ia vi ia ai o lau fio i mea uma. Se upu o tautala e o le tusa, ma lau whaafonga tamai nei tu lau le aso. Ia whamangalo mai au o lau o ona. Whamanuia nei ala leo, whamanuia le nei maota ma nei laua, ano mātou atua whamanuia fo sunga le li whaise au ia pasta mai, ia foile poto ma le tamai whalau tele, ia manoa o lona whare ia no mātou atua. Ia whamanuia si o mātou atua nung pele o Samoa, le au Kerisiano, le au pele, le au whatua tua, ia i le nei TAEAO fo. Whamanuia au na ro tā pena, e so o le nei whi au ma nei sa wali le nei aso. Ia i o whamanuianga, ia i lau whamalolonga, ia i tele ma maualunga sovi inga tu mau pere whatawaa ia i mātou o au na. Ai ali pea o lau fio. Ia vi ia pea o lau fio i mea au pito alonga. I lo ngoi Yesu o talo wala au atu ai nei. Whamangalo mai i mātou. I lo ngoi Yesu, amene, mamene, mamene. Ia, mai a te leile tunu Malofou Mafulu. Ia o te whātou whātou Samoa. Nei tu lau le aso, tō whāsoifua Samoa.